please. Have a seat. Good evening, sir. Good evening. Even? Sit. What is your name? Barsha Talukdar. Baha. Thank you. বৰ্ষা তালুকদাৰ ক'ত ঘৰ তোমাৰ Khil Pukuri. So you're from Guwahati, right? Yes. জিঅ'গ্ৰাফী Hi. 95% ক্লাছ 10ত ওপৰৰ ফালে অলপ পাৰ্চেণ্টেজটো কমি গ'ল যে কিয় দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্সৰ পৰা পাছ কৰা নেকি Hi. আচ্ছা মিৰাণ্ডা হাউচ কিলিমাঞ্জাৰো ক'ত আছে Where is Kilimanjaro? Africa. Kenya. Why it is famous? কি কাৰণে famous Kilimanjaro? The equatorial area situated কিন্তু snowfall snow capped mountain হয় আৰু volcano হয় Kilimanjaro. Who is Ptolemy? Ptolemy was a Greek philosopher and a geographer. Geographer. Yes. Theodolite survey কৰিছানে Theodolite survey নাই কৰা sir. ডাম্পি লেভেল জিঅ'গ্ৰাফিটো লাগে এই যে তুমি the height of a mountain suppose you are sitting here from here you can find out the height of the this Sanmari hills এটো Theodolite কৰে না এটো পাৰি নহয় এটো Theodolite এটো জিঅ'গ্ৰাফিত আছে তো তোমালোকে কৰা নাই নেকি Plumb line survey এটো ডাম্পি লেভেলত হৰিজন্টাল থিওডলাইটিছ হয় দেখি বস্তুটো হেৰি থাকে তাতে চাই মানে তুমি ইয়াৰ পৰা জুখিব নালাগে ফিটালৈ কাৰণ তুমি মাউণ্টেনটো জুখাও দিগদাৰ হয়নে আচ্ছা Where is San Andreas Fault located? It is located on the western coast of North America, California. What is the length of the fault? Sorry, sir. I cannot recall it. 106 miles. Thank you. আচ্ছা টেকটনিক মুভমেণ্টটো কি টেকটনিক মুভমেণ্ট এটা পৃথিৱীৰ প্লেটছৰ এটা মুভমেণ্ট হয় আমি এনেকৈ ধৰিব পাৰোঁ যে পৃথিৱীখন নট মানে লেণ্ড ছাৰ্ফেচটো ইজ ক্ৰেকড ইন বিটুইন the continents and the oceans. They are divided into terms called plates, and when these plates move it is called a tectonic movement. Okay, so what is soil and what is sima? Soil and sima, they are the two layers of Earth's crust. Soil refers to silica plus alumina, and sima refers to silica and magnesium. So soil is said to be comprised. It's said composed. Okay, I know. Okay, it's okay. What is magma? Magma is a liquid, hot molten mass which flows out of the Earth's interior, and when it comes out in the form of hot ashes, lava, it is known as lava. How the city of Pompeii was destructed? It was destructed by a volcanic eruption known as Mount Vesuvius? Etna? Etna. Anyway, thank you. So what were your options in UPSC? Geography and sociology. Geography and sociology. Yes. Acha. Do you think that ki Assam socially is backward compared to other states? No sir, I don't think Assam is socially backward as compared to other states. Every society has their positive and little negative points. So Assam is forward in many areas, and as well as there are some ills, so we cannot qualify it as totally backward society. Acha. So if let's assume that you are the chief minister of Assam, ঠিক আছে? So in this case socially কি বস্তু কৰিবা যোনটো অসমক বহুত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে? So প্ৰথমতে socially সামাজিক ব্যৱস্থাটো আগবঢ়াই লৈ যাবৰ বাবে আমি অৰ্থনৈতিকটো আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব সো মই প্ৰথমতে ভিত্তি কৰিম অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো তাৰ কাৰণে সবতকে প্ৰথমতে হ'ব যে জব ক্ৰিয়েচন চাকৰি
যিমান পাৰোঁ সিমান আৰু অকল গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিয়ে নহয় যিটো মানে বহুত public, স্কেৰচিটিৰ private কাৰণে আৰু। হয় পাব্লিক প্ৰাইভেট আৰু এতিয়া যিটো ষ্টাৰ্ট হৈছে ষ্টাৰ্টআপ আছাম তো সেই গোটেই আৰু অকল গোটেই ছেকশ্যনছ অফ ছ'চাইটি মেন উইমেন ইভেন টিনেজাৰ্ছ যিটো এতিয়া নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত দিয়া হৈছে ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং গোটেইখিনিকে সাঙুৰি এটা কম্প্ৰিহেনচিভ ছ'চিয়েলি মুভমেণ্ট এটা আৰম্ভ কৰিম যাতে গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাটো আগবাঢ়ি যাব পাৰে আচ্ছা Okay, Vaishak, since you're from geography background, growth pole, growth center, I think you know. Yes, What sir. is growth pole? What is growth center? Difference between the two? Growth pole is growth center is the smallest center around which development occurs, and as the growth pole and then there are different hierarchies. So as we move higher, that higher center is usually termed as growth pole. Higher center is usually termed as growth pole. So is there any difference between activity and a place? So যদি আমি activity ইণ্ডিয়া যদি আমি লওঁ বা নৰ্থ ইষ্ট বা আছাম যদি আমি লওঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ গ্ৰ'থ চেণ্টাৰ কি হ'ব আৰু গ্ৰ'থ পল কি হ'ব? growth pole হ'ব growth pole টো হ'ব আটাইতকৈ সৰু একো নাই। Growth যিটো pole is the গুৱাহাটী activity. Growth pole is the activity, which is the basic activity that country, that region does. Growth center is the place. So suppose growth center যদি আমি কওঁ কি বুলি কয় ইণ্ডিয়াৰ growth center is Delhi suppose. Administrative capital, financial capital suppose Mumbai. Growth center এতিয়া what is leading India into that GDP growth by এইবিলাক growth. So suppose what is the major activity? So IT services. IT services. প্ৰায় সেনেকৈ. So what is the major thing that you do that the Assam. region has done? So অসমত ক'ব গ'লে growth pole কি হ'ব? What is the major activity that Assam does? agriculture. Agriculture. We have not diversified so much to industry. A growth center. গুৱাহাটী. Guwahati obviously. Thank you. ঠিক আছে